Берүүчү Акмолдоев Мамедчалап Исатар району Кеңбулуң айылы буга чейин байык алып жүргөн. 4-чү номерде Айгашка. Бул Франциядан келген Айгашка. Сейталиев Азаматтыкы, Руслан уулу Нурлан саяткери, Бейшеналиев Ильяс Чават Күйөбулусу Алабөтөн району. Азыр 300 000 сом сертификат. Hazır eyvallah, atlar koy bebeğine, atlar ayavay ısıp, atlar çalmak kamarda. Görünür, 4 baş, 3 yaş kuşkulardır, görünür, mutlu yeksin. Армак меймандар жана Маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Кабаев Марат Төлөбүшевич айткеле, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров 300 000 сом акчалай байге колдоо көрсөттү. Мына ошону көрсөтүүгө, сертификатты тапшырууга Марат Төлөбүшевичке жана спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору Эралиев улан Токтомушевичти ортого чакырып коелу. Hazır eline at çavuş sürüp atkan mağalda prosesleri kol çavularını atkar koyulu bir sebepte püstü çavuşka gönül vuradı. Kol çavular benim. Püstü çavuşkalarını kol çavalı Akılbek Üsönbekoviç Japarov Ministrler Kabinetinin töregasına rahatsızlık bildirildi. 300 000 sonra Akçaray bayga kolduğu sürede oturar. Sportun türlörü boyunca direksiya tarafından Akçalay oldu. Özgürtürülgende kısa aralıkta 300 000 som Akçalay bayga verilgen. 1800 metre aralıkta 3 yaş kuşkulardın yarışı. Kayaktan gelgeni, iyisi gidekenin büt ayttık. Hazır aldılar buna. Cebede 3'ü oktaysızlık yaratkan maalı. 4 tek bayga var. Aldıklı 3 baygalarında direksiya tarafından Akçalay bayga verilgen. Aldığı yaratkan. Hazır emi, bizim handayımızdan gördüğümüz aldılar 100 kilometre bağlardan bayakta baykalı. 3 yaş kışkırışlar aldı çavuş. Afina aldı da 3 kilometreye. Afina alttan geyikli.